زندگی پرپیچ و تاب‌ها، پستی و بلندی‌ها، ساختن‌ها و سوختن‌ها دارد. نه هر کس می‌تواند که در دنیای دو روزه از خود نامی نیک و میراثی ماندگار گذارد. زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است. در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. در این چند دقیقه پیرامون نفری سخن میکنیم که دائما در جستجو و دائما جویای زیبایی و لطافت زندگی بود. فرزند دلبند، خواهر نیکنام، مادری مشفق و استاد غمخوری شاگردان بود. راحت حکیمова نامزد علم‌های بیولوژی доцент دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов. راحت حکیمова در اویلی طبیبان به دنیا آمده بود. پدرش عثمانов شادیبای همچون طبیب دندانپزشک در یکی از بیمارخانه‌های ناحیه باباجان غفورов سالهای طولانی کار و فعالیت نموده است. مادرش نیز ساحه تندرستی را پیشه کرده بودند. دوام چندین سال در بیمارخانه بچگان شهری خوجند در شعبه احیا فعالیتی پرثمر نمودند. راحت حکیمова 16 نوامبر سال 1964 در شهر لنین‌آباد امروز خوجند در اویل خدمتچی به دنیا آمده است. سال 1972 به مکتب میانه داخل شده آن را سال 1982 با موفقیت ختم می کند. راحت حکیمова از خردسالی در وجود او حسی زیبایی پرستی، دانش اندوزی و محبت به علم جوش میزد. وی در مکتبی تحصیلاتش با زبانی روسی میخواند و هنوز از پرته‌ای مکتبی به طبیعت، به گل و رستنی‌ها، بوته‌ها و درختان شوقی بی اندازه داشت. در خانه باشد به اهل خانواده‌اش و دادرش دائما مدد رسان بود. از روی شماره فرزندان پدر و مادرم دویم فرزند. اول من بچم معلمه بودن، سونی من بودم. اما من یک حولو تولد شده، یک حولو کلان شده، یک حولو من وای کردیم. تا همین درجه بود که وای спальный комнате من و بچم یک تا بود. من بچه مایدکم و هم خیلی مکتب خان بود. همین که قطعی دیتساده می رفتیم باغچه بچگانه و سونی قطعی می آمدیم. اصلش پدر و مادری که ما که دکتر بودن از سحر تا بیگاه کارانه بودن. ما یک کلام کردگی بیبی همون. значит مادری من و بیوام اکم پدرشان ما از باغچه می گفتن و همون حولونده ما بین حولی ما کدی حولی آنم اکمو دیگه یک خطا نکنم اگر نیم کیلومتر یک استانوفکا همونجا ما کلام شدیم کن همونجا با بایرستیم بیگاه مثلا پدر و مادرم اکار می آمدن سوی ما گفتیم می آمدن خانه و صنف یک صنف دو درس اکمو خیلی می بیاد دکون همش به همین اگر دانتان اگر تگناکی جمع ترک کردن همین منبع یاد دادگی بود که اینشه گیریم اگر یک دادل یادمون میماند اینشه گیریم که میخواد دو دادل یادمون میماند همین خلاقه یاد دادگی بود از خاطر آن نمیبرد و شوهر برآمدگی و نویابرس که پریزیف من حربی گرام میبرد من اکنون تویانه نیست از این گفته گیره کردی بود من شوهر نمیکنم این حربی میبرد و من دیدی نمیتونم نه ما اینستیتوتی که یک کنکورس که میخوندیم شون گفتن که تو همه یک کنکورس تمام نکنه نمیگیریم گفته آوه این که من جواب دادگی سونی دید من که من از آمدگی من و به آرمی وای شده سونی نه
من تا تویش گذشت من میگم حاول کلینش رو اومد خیلی آمده کار حالش بیار یادم میدادیم یک تنیت کارشونه روحا Такимова пас аз хатми мактаб ба факултети фанҳои табиии донишгоҳи давлатии Хуҷанд дохил гашта, солҳои тӯлонӣ дар ҳамин боргоҳи илм дар вазифаҳои гуногун лаборант, сарлаборант, ассистент, муаллим, сармуаллим ва дотсент фаъолият карда буд. аммо талоши ӯ ба илм ва бахусус ба ботаника хеле зиёд буд. вай мехост ки зодгоҳашро бо беҳтарин гулҳои ороишӣ зебо гардонад. соҳаи ободони шаҳр ба хусусан кабузоркуни шаҳр ба ҷудоям нақши муҳим бозӣ дид. чунки худаш омада гуфтагӣ буд ки темаи рисоли номзадии ман кабузоркуни шаҳру ноҳияҳо дар мисоли як хел растанӣ овард нишон додагӣ буд ки ҳамин растанӣ ман бисёр кардам дар кор. значит чо кардам дар кор? чӣ кор кардам дар кор? селексия кардам дар кор, ҳамина намудҳои гуногунаш буд бироардан дар кор гуфта. то ҳамин дараҷае кардагӣ буд ки дуни хона моям ҳамун растанӣ пайдо шудагӣ. ҳолиам хай. бисёр машаққат кашид ҳамин рисолаи номзадиша вай кардам ба ҳимоя кардам ба ҷудоям машаққат кашид. хай ҳимояам карда шуд. барои модар духтараш Роҳа Такимова гулеро мемонад ки дар айни ҷавонӣ осебҳои зиёдеро дида буд. бо баробари ҷустуҷӯи илмӣ ва кору таълими тарбия Роҳа Такимова аз ҷавонӣ шавҳарашро аз даст медиҳад. дар яке аз амалиётҳои махсус дар Тавилдара солҳои 90-уми асри гузашта ҳамсараш ба ҳалокат мерасад. گندگیش نبود گویید من شوهر بدادیم اول هایونی گفته دادگویی کرد من بعد شوهر بدادن سالی 84 من جمشید جان شد وقت چاقی با من سری رهی داداش یاو کار میکردن میدارمدیم میبرفتیم من مقاینا باش بودن اینجا انده اینها بیمد یک دکک داماتم بودن خورشید جان تولد کردن بعد در پدرش وفات کردن Тавилдара یوش شوهر موند 26 شوهر موند ولدلاش هم جان داشتیم و دست می خودش کن نمیتونم کیت نباشه خیلی کسلیو پس یکون بار کسال شده یکون ویش نبود تاب کر خورفتن کسال شدن بانی تو رفتنش ندیدیم من وی نکرد همه جهت بود. бо вуҷуди ин машаққатҳо Роҳа Такимова бо танҳоӣ ва бо далерии ба худаш хос фарзандонашро ба воя расонад, онҳоро хононад ва ба зиндагӣ раҳнамоӣ кунад. фарзандон насиҳатҳои модарро фаромӯш намекунанд. хеле гуфтаанд бузургон модар бо як дастшон гавҳора меҷумонанд, бо як дасташон дунёро метаконанд. ҳамин хеле суханҳо ҳаст. шодравон модари ман яке аз модарҳои бузург буданд, ба фикри ман бузург буданд, барои оне ки ман уком хурд мондагӣ будем. ҳамин 6 сола ман мондагӣ шибо кун. аввал ҳамин насиҳатшон ҳамин ки ҳалол кор кун, бачаду пули ҳалол хӯрон. ҳамин насиҳатшон ҳеҷ айб намебурад. мешинам якта худам мисол ёди модар мекунем, гӯи модар мезанад, ёд мекунем ки модар мо будан, маслиҳатчӣ будан. ҳамин вақтҳое ки одам монда мешавад, якта худам мешинам, ҳамон вақтҳо ман ёди модар мекунам. ё ин ки ягон ҷо сафар мерам, паҳлӯитон ҳеҷ кас нест. аввало дуошам ин буд ки сиҳат рафтӣ, сиҳат биё. ҳамин дуои асосӣ буданд. хай ҳозир адар мебироид мековид. модам мековид, ҳамин мековид не афсӯзин доо нест. хай ҳавол ба худо уфтаворон мирим. ҳамин
писари хурдӣ низ насиҳатҳои модарро фаромӯш накардааст. суханони модар панду андарзи модари гиромияшро аз хотир набаровардааст. модари ман яке аз модарҳои меҳрубонтарин буданд. Ман падарамро дар ёд надорам ва ҳисоби ки 7 моҳа аз падар мондам. Мегуфтанд ки бачам ба кас нигоҳ накун, фақат ба пеш нигоҳ кун. Он чи ки мисол ту як танге ки меёвӣ худат ёв бо ёрии худат мегуфтанд. Дар дилам армон монд. Дар вақти ҳамин охирин ҷароҳаташон ман дар наздашон набудам. дар шаҳри Душанбе будам, охирин бор гирифта будам. Баҳҷаҷон бамаҳат ба худо аз паят шав аз ман чӣ кам будӣ бошад ба ҳисоби ки узр манзур кардам, лекин ман нафаҳмидам ки чӣ ҳолат мешад. аҳли хонавода то кунун хислати ташкилотчигӣ ва буҳафсалагии Роҳат Ҳакимоваро ба ёд меоранд ва онро ба некӣ ёд мекунанд. хуш гузарониндани зиндагӣ дар ҳамбастагӣ бо табиат зистан шиори зиндагии ӯ буд. Зиндагӣ латифагӯй набудану, лекин зиндагӣ вақтчоқ. ҳамаи гап зада, ханонда, ҳама маслиҳат дода мехка мешитам. Асосан ҳамин духтарчи калони ман ки ҳардушон ба худи бифаҳм ки бито ҳаво гарм бошад, ягон қайрақум ташкилӣ кардам бе, ё ин ки мисол вақти кӯҳ бошад, кӯҳ рафтам бе, ҳамин ҷиҳатҳо актив будам. ташкил мекардам, ҳамаи ҷамъ мекардам. вақти оди хоҳ ва ҳамаи фаҳмида ҳамин чизо ташкил карда, ҳамин хислатшон буд, ҳамин хислати нав буд. барои хоҳар ҷудоӣ аз хоҳари дилбанд гарон аст. ин як қоидаи зиндагист ки аз инсонҳо некияшро ба ёд меоранд. тарбиятгар будан он кас якумин дараҷа ба пеш мемонданд фақат тарбияи кӯдак. ҳамин касае ки бачааш мисол синфи 10-11 тамом мекунад, тамомкунанда хатмкунанда мехостанд фақат ҳамин хононитон, ҳар чӣ бошадам хононитон. ҳамин духтарчаи ман ки духтархонди вай ҳисоб мешуд, ман намехостам ки вай дар шаҳри Русия рафта хонад, лекин бо вуҷуди дастгирии ҳамин кас рафта ҳамон казаня тамом карда омда мана духтури дандонпизиқ шуда кор кардастист. фақат мегуфт ман духтар надорам, ҳамин духтари мамам мегуфтам ки ҳамин духтари ту ку, лекин бо эҳсосоти баланд духтарамам бо овози баланд фақат мегуфт вам ҳаст ку, лекин чӣ ки дар барои таълими тарбияш дар кор буд ҳамаша иҷро мекард. афсӯс ки дар қаторомо нестия. имсол соли 60 солагиҳашон ман мехоҳам ки ҷойашон ҷаннат бошад, аз ҳавзи кавсар сероб бошад, лекин ду писаре ки дар худ мондааст, ин сутуми хонадонаш аст, ба духтари ман ин ду додар. ҳама ман мефахрам ки ҳамин хоҳар дорам. хоҳарзодаашро Роҳат Ҳакимова духтари худ медонист. худ ки духтар надошт, дар канори писаронаш ӯро духтари худ меҳисобид. мегуфтам ки ту духтари ман духтар не духтар дорам гуфта. ҳар як ҳамин ҳолатҳо мешуд ки дар хона ҳамин ҳамкорошон меомданд аз факултет, баъд мебурондам мегуфтанд ки ин духтари ман. ҳамин хеле ҳолатҳо буд. бор намегуфтам ки ин духтари хоҳарам ё ман холаш намегуфтам. мегуфтам ки то што ман ваш ин духтари ман мегуфтам. хеле ҷудогӣ набуд. хола гуфтан мушкил буд. ман хола намегуфтам. аз сар ҳамин медонам ки худам мешиносам ки бува мегуфтам модар. ҳамчун модар ман қабул кардагӣ дигар хеле намешуд. монда шуда мемондам, ҳама чизаш тайёр мекардам. ҳамин хӯриш то ҳамин анҷом то либос мекардам. баъзе вақт мешуд ки ягон ҷошо дард мекард, ман дарро мерафтам, ягон массаж хеле ёрдам медодам ки ягон ҷо дард накунад гуфта. баъд уже мондагишон мемонд. фақат насиҳат мекардам ки
میشد که من خیلی نصیحت میکردم هیچ کار یاد میدادم. برای همین اگر در رنجیده باشند نشان نمیدادم. همین افسوس میخورم که بسیار زن نمیزدم، خبرگیری نکردم. همین وقتش در وقتش. برای همین افسوس میخورم که من دور شدم. نتونستم که در وقتش بیام کمک رسانم، در وقتی در کاری باشم نشده مید. یک کمی اوضاع میشه فقط. این من فقط وای میکردم. دخترم نمیگفتم، شوشو میگفتم. و کمی فقط این اوضاع میشه که شوشو من اینجا میگم فقط. خیلی ببین تو فقط میشه. یکون مشکلی شد کمی اوضاع میشه. که شوشو من اینجا. من میگفتم که فقط همین در تایید ما خدمت میکنم. هر کدوم میشین من توی خیلی میکنم، من توی اینجا میبرم، من توی خیلی میکنم. هیچ کس فکر نمیکرد که اون کس پیش از همه چیز و همه این کار و معرفه ها اینو وفا میکنم. هیچ کی فهمیدگیش نیست، همه روز کرده و هیچ کی هیچی نگفت. نمیدونم سیکرت شد. بعدم من زنگ میزنم ساعت 9 صبح زنگ میزنم، هیچ کی نمیبرد. میدونم که اوشه وقتی خوب نیست. بعد با مادرم زنگ زدم. مادرم گفتم نه چی من کارم بسیار بعد کم میزنم. وقتی سحر خستم خودم ساعت 5 سحر بیدار شدم. بعد از آواز شما از آواز این تیریزه یک شده میشه. این ابرد من خوب میرم. در خوبم میبینید که این مادرم در کته سفید و در رومال سفید میبیاد و این رومال میرسد و میبرد. قطعی من خستم. یک شمال سخت شد. بعد با مادرم تلفن کردم. نباید داشت تا ساعت 9 سحر تلفن کردم و یه روز بعد هیچ کی نمیبدارد. آوازای بعد برداشتن آوازای کوچه بود. شما این فهمیدم که داشت کس باشه افراد کرده. هیچ کی نگفت. در خاطرم هست که خودت را احتیاط کن. پیش از همین جراحی گفتم که خودت را احتیاط کن. من درست میدم. منم گفتم که خودت را احتیاط کن. منم درست میدم. تمام بعدی همین ما دیگه زن نزدیم، دیگه قبل نزدیم. نشد. роҳат шарифовна ҳакимова номзади илмҳои биологӣ буда солҳои тӯлонӣ дар факултети биология ва химияи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров фаъолият бурдааст. мавзӯи рисолаи номзадияш доир ба парвариши растании ороишии нормушак буд. ҳакимова роҳат шодиев на яке аз ботаникҳои қиёфаҳои маълуми ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоб мешавад. اون کس در کافدری بotانیکا و هم فیزیولوژی رستگی‌ها از بotانیکا یعنی علم نباتات شناسی لیکس میخوند. غیر از کارهای مدرسی معلم حکیمova باز با کارهای علمی تحقیقاتی شغل داشتند. راحت شدیم یک چند سال زحمت کشیدن، مهنت کردن، علم آموختن، در ساحه جادی کار کرده و در نتیجه مهنت حلال خود زیر راهبری یکی از علامه‌های مشهور تاجیکستان دکتر فن‌های بیولوژی عضو وابسته اکادمی علوم حامد جان عبداللهیف رساله نامزدی خود را سربلندانه دفاع نمودند. معلم راحت شادیان در برابر اینقدر خاکساری و مهنت دوستی بسیار یک زن مبارز، زن جسور هم بودند. معلم طی همه سالها حلال از صمیم قلب مهنت نموده و دستاورد نو به نو نایل میگشتند و عزم داشتند که اکنون رساله دکتری خود را حمایت کنند. لیکن این مرگ برمحل، این مرگ خیلی برمحل چون یک شخص علم دوست و خاکسار و یک معلمه گفتیم پیش قدم جمهوری ما را از بین ما را بود.
барои олим асарҳо ва навиштаҳояш ёдгори умр ҳастанд. Монография ва китобҳои навиштаи Роҳат Ҳакимова барои ояндагон ва ҳозирон дар соҳаи ботаника роҳнамо аст. дар кафедраи ботаника ва физиологияи растаниҳо ӯ фаъолият бурд. муддате муовини декан оид ба илм ва инноватсия буд. ҳама аз ӯ хотироти нек доранд. роҳатҷон шодиева лаборанти кафедраи ботаника буданд. аз давраи лаборанти мешиносем ва ҳангоми дар ҷамъоварии пахтае ки мо иштирок мекардем дар шаҳру навои вилоят, он кас ҳама вақт дар сафи аввал буданд, бо ҳамроҳи донишҷӯён буданд. ва дар ҳамин ҳаракат, аз болои худ кор кардан, савии дониши худро баланд бардоштан буд ки аз вазифаи лаборантӣ то вазифаи мудири кафедраи ботаника ва физиологияи растаниҳо омада расиданд. роҳат шодиевна ҳама вақт ҳар як коре ки мекарданд аз таҳти дил мекарданд ва вақте ки ба ҳуҷраи кори он кас медаромадид, тамоми атроф бо гулҳо ороз мешуданд. ин аллакай зебопарастӣ, тарбияи эстетикии муаллимаро нишон медод ва барои донишҷӯён анам як намунаи ибрат ҳам буд. вақте ки сухан дар бораи роҳатҷон ҳакимова меравад, ҳам диламо об мешад, чашмамо ашк намудор мешад. худамро дошта наметавонем, лакин ҳамин дар борааш як гап гӯем гуфта. дар бораи он кас чӣ қадар гӯем кам аст. ҳамчун инсони хеле бузург буданд, инсони хоксор, доно, меҳнатдӯст, серҳаракат. аз тарафи дигар он кас ташвиқотчӣ буданд, тарғиботчӣ буданд, байни донишҷӯён, байни муаллимони ҷавон бисёр корҳо мебурданд. муаллима хеле зебупараст буданд. ҳамин маблағе ки дар даст доштанд ва ё бо маҳорат метавонистанд дар ҷояш сарф кунанд ва хеле замонавӣ вай мепӯшиданд, либос мепӯшиданд, либос дар бар мекарданд. бисёр вақт ман калонсол бошам ҳам он касро тақлид мекардам ки ҳамин чиза аз куҷо гирифтед, моям гирем ҳамин хел мекардем, ҳавас мекардем. бисёр ҳам зебопараст буданд, бисёр ҳам меҳмондӯст буданд, дастурхондор буданд. ҳар куҷое ки мерафтем аз ҳама пешвою пешқадам буданд, ташкилотчӣ буданд. ҳамин ҳар гуна шифтҳоро, нишастҳоро, ҳар гуна ҷамъоматҳоро ташкил мекарданд. мо ёдовар мешавем, дар ҳаққаш дуо мекунем ки ҷош ҷаннатулмаъво бошаду фарзандонакаш ҷонишини некон бошад, тамомдиҳандаи ҳаёти он кас бошад. зиндагӣ марг аст ва марг зиндагӣ. марги ногаҳон Роҳат Ҳакимоваро аз байн бурд. тӯфони аҷал гули ҳаёти ӯро аз бехаш канд. синаҳоро чок, дидаҳоро гирён карду рафт. больница бурафт. манам ҳозир мерам гӯ бува нарав ту чо мекунӣ. ман наркоз медоди ки бошанд, ман ҳушёр шавам. сони турав акун туям ман хела чизгура равид қиинтар почкам дар мекард. давление мебуро чо мекунӣ рафта. хай ман сал дуруст шавам. ман хоҳараш ҳамуҷанда, додаро ҳамуҷанда, ҳамошон занои додар ҳамошон ҳамуҷанда. хай манам акун як бор рафтам ки хорафтагӣ ҳушмана умдагӣ дидам ки хорафтаст кӯед. вай рӯз бинед якум бачаам ҳички набинад илоҳим ин рӯза. ман вабше ман ақла ёдаманда набуд ки вай мегузарад. ҳай вай роҳате алвидо худ ман ҳам туи как алоба ки қунда бурафт вабше дар намегирам. дудкар гаштиям дияко худам медонам худо. ҷудоям маъюс шавам агар ман ҳамина ёдама мебиёрам, чунки мегӯям ки ҳамин одамам ҳамин хела кор кардагӣ буд. ёдам мебиёрам, обязательно ёдам. ман табиби беморхона дасти ман бигӯед бисёр одамон мебиём, бисёрта садамавӣ мебиём. садамавӣ ки ондам якум рӯз, дуюм рӯз, якум ҳафта, дуюм ҳафта ҳамун шӯъбаи реаниматсия мегӯем, ҳамин ҷо даромгар ҳама ҳамин реаниматсия хорафтагиши одам мебиёд. ҳамина аз хотирам бурида партом гӯм намешад. ростинчак ҳамин ки ҳамин реаниматсия ҳамин
manzara man bir yodam yo'q ekan, chiqib qo'rqtas. Chunki men постоянно peshshanda bo'lamda va همین دادارم bir bilan reanimatsiya tukasım постоянно ham o'janda bo'lgan. میگفتن که هر کس باید حقی سلامتی خودش داشته کار و چی میگفتن همون دختریشان که دختر خون حساب کرده بودن میگفتن که الان در تویش اشتراک کنن همه وقت در پهلویم باشد من یک خدا مانده لیکن همین خیلی که دخترم کلام کردیم قطعی کلام کردیم افسوس میخورم که در تویش نیست اپایی خود نبود فقط از حساب کار زندگی خیلی عذاب کشته است زندگی بعد از آن 2 فرزند فقط من میگفتم نه که من شرمم نمیداشتم تو اپای خودت نشدی یکمی این درجه که تو نشدی همین قدم ها یک خانه دختر نه که ما علاجش نیافتیم. روحات حکیمووا جسمان عالمро тарк кардааст аммо зиндагии ӯ дар симои фарзандонаш шогирдонаш дар китобҳояш идома доранд хислатҳои некаш дар ёдҳо ва кашфиёти илмияш дар асарҳояш мерос аз зебоипарастию табиатдӯстии муаллифаш мебошад ёдат ба хайр эй бонуи некному накӯ калом.